Zdravo i srdačno dobrodošli u novi Tool Talk. Moje ime je Filip. Danas ćemo pogledati Parkside Silent kompresor. Kompresor stvara komprimovani vazduh. Pomoću njega mogu se pogoniti odgovarajući alati. Sa protokom vazduha do oko 149 litara u minuti mogu se, na primjer, koristiti pištolji za izduvavanje, punjači guma i pištolji za lakiranje. Paket uključuje vazdušni filter, točkove i postolje. Crevo za komprimovani vazduh mora se nabaviti posebno. Parkside Silent kompresor u poređenju sa klasičnim kompresorima ima posebno tihi dvocilindarski motor sa nivom buke od samo 71,9 decibela. Motor radi bez ulja, a kotao prima 24 litra. Za uključivanje kompresora, prekidač za uključivanje i isključivanje povlači se prema gore. Pomoću regulatora pritiska može se podesiti željeni pritisak, počitati ga na manometru i preuzeti preko brze spojnice. Kompresor se može kontinuirano podešavati od 0 do 8 bara. Posle svake upotrebe moraš da ispustiš kondenzat. Za to najpre ispusti pritisak iz kotla. Nakon toga otvoriš ispusni čep tako što ga okreneš suprotno od smera kazaljke na satu. Da bi kondenzat u potpunosti iscurio, moraš posudu malo nagnuti u stranu. Nakon toga ponovo zavrneš ispusni čep. Zahvaljujući točkićima, kompresor možeš fleksibilno koristiti. Napiši u komentarima gde ga ti koristiš. Da ne propustiš nijedan video, možeš da se pretplatiš na ovaj kanal i ostavi mi like ako želiš. Samo se uhvati toga. Možeš to!